dia beran boron jongi bakal panglu na kumta kinong Christian kinong try na do ka block level do ka primary unit level ni iba gila trish tam siya dia mangi kaliang jongi dan mau plan dan mau kenen dia mani ba ka mau plan i kajing job ni kadang kajing ya keren ba naman ba kajing club na ko jongi ba eskusun kam si banay padan la pang election sempati gajing sosun ay kira mereka itu tak ada dua ka down ba perlong kunta debat kawai ke ba ni sokaman na kalian jungi sen kongres club ni tu ipi ni klam thid ino bisa the still ngira ni yobat pai ba ipin i gajing yang sen kongres de ngayu iba yaman ko malakran management ka by election ni bat ke general election kay pher Nagalian jongi ke ik bakado mo ba nong kren mo kit de jingram jongi ke by election kamde ke jing tundo mesin jongi ke challenging ni nagalian ke jongi na plan ni party ke party organization banang lumi ke beri jongi banang plan da ka mata general election apply kemudian dia kira ba mata election kongres kan bisa ada hijau betul dia buat kemudian ada lain yang kita tambah bisa ni kamu banang muda Kamu beri itu, ia kecil sisa, ia kecil sisa, ia kecil sisa, ini ke by election.